Hey my people, I don't come back with another latest video. Precious don't come outside, come complain, say people don't let them be. I beg my people, make una watch this video. Don't forget to subscribe and like. As you do so, God bless you. Oh yeah, make una watch this video. Nebonu wa ma pa eva ne ya de nya wa la wo we me fi gbe yo toru da ogi ogo me wa ya hin e wo ma o na meroji wa agbere iwo mi winere nu wa ri koki na me no kori ya de selebu nu wa ya mo nya huna wa fe ko o pe social media Facebook hin ori wi edo ọmọ nu igwa gugun a de Facebook odoro wi ra ro mi ju Facebook wa na igbu wa na igbu Facebook ori hin aye lala wa ya gbe na Facebook ori e bo wa wa gbere iwo wa lawowo wa fe ko wa lawowo ifigwe yo to na ogezo ogitale me wa lawowo wa fe ko mo pe Facebook na ma no ki egbe oke family oge ohun wa nu we wa ti e born na there we will see each other for Facebook come on where I know are you fucking serious no so when no ma zo e say ohun oge if you post a picture that the father's the one screenshot or waiting a screenshot a case of moving in the picture that day. Voila, whoa. Why the go whoa? Yeah. Wafeko. So you turn and even ya no gi de na yere gi ke ya mo da wa ni sanoma gi a me wa myamya gu wa me mo e Twitter na gi wi na be block Facebook we here dem no hi ya gbe na obu ya de wa do gbe mi abi e re hi ga no ni ha o kwe wo see each other for Facebook mo na safri o wa feko eso no le gwene nu gwine na eso le gwase nene bo ebe gbaru nu yen eso akoma gbaru nu o ya tabu atapi no ya ti ebo no wa ebo nu gbe ma correct egbe eni si we wudu o se gbo ewi asu we omo balance ponder my baby ade wan say the last what you do for the live video I beg lucky me with laugh mommy yo love it agore my beautiful mommy. Ije no get no ame ya gbomo. Ije no e go ame be superstar go me get the superstar ya broke. So one ya go una we dey have him ya get money pass. Wa ene ne mi ya je wa get mo bi agbe ikwe. Maybe me no ya no ri me set ya go papa na mi ni riri mu yo kwa si ane ma no me e best interest ni atati ni ya mi o wa la gbogbo gba papa. Okwo vasabi no wa ni wa mo de family asuwa. Wamari family as wa unyi me dano lelu wa legbo eso no yo wa la libi asewe bono unyi me dano ye lelu wa ya gwa pepe so ligi o wa ya ligi we bo ligi we do agita leze gbe wo me ari rae amuri Facebook amami amuri Facebook ana amuri Facebook evinari amuri Facebook Facebook wa here that gbon o mere o e guy block Facebook wo o se oni mercy we wa gbale ni aya kun igo no gi kun igo hin wa agwale mi ope mi vanu ata yo kon fe yo kon black e ma bleach skin editing no dey do am to anything e no dey do am to anything if I see it as something o you no jeri o yeje ibo le gbo wa ise ti agugwa la agugwu o wa gbere iwo iwi nere na kere eno hiri wale take it over egwe me wa no ni yoma ne de gbe the person na we mi no ya gi eni ya emi no ya gi ane do agwe ade no tari o ga de no ana asi e bolo ahia ategbe na ya gi o ateye ya mo no at the end of the day na ga see the person bolo ahia akene tamu very important ukete me so we season free ingredients you zume yo eme na manatala dem nurudan eme na for one screenshot is real not fear people wey dey around you fear screenshots once you do maka my sister my brother you are your own no
you are just on your own. Oh, Hyanje, that you say, again, no one would bury our way, the social media man, I will not again in honor ragbo. Who they go Zara, you win there and look out here, who are here, I beg go. Mona no use that rich message do. I beg you, just about look where you are. If you need any post, any really weapon on there, was here, you are. I'm a go and lucky you here, well, I will. Labo I posti gwa do atale rubbish do atele no mahia ni do mo gwan ne ro ne Dangote tela mu de ni mo gbon ma de we wala gogo na do abomi obomi be gbugwa asas who fit the name ni fe ko ya mi go la o ma gu hie po o ma wa tun hie po o ma wa tun hie po e de ge na ate drama na sign o ma no dey sign me gwa amoki area inga bi waria say what you yourself. Well, I beg. La mi no mumero ye mumere wala wo picture me o ma go wala ki wa stroke bera just you so lo ba loko ya mi wa emi nu gba ri jaji ya mi wa wala wo e ti make na la video igbogo ne gbe ye gberu de that time easy we do wa gbe ni wa be do wa be ya do ni ma be ya li gbe ma ya le setting ni mere ye fi bi ni fi mi ya upload ni le ye a live video ya upload since a miss of income or you know wa nene so doing na no na with Facebook live we man in the Facebook oh ma goodness so man in the Facebook we go we ra equal so ni re we bo yan mu ni Facebook yan mu yan still on the angry face you no take it I beg I serious la mat no dey pay me kesta igalo mat no dey pay me unu hi ame na na mi ge man ifo pe gbe yan we gbe me o gba mi ge unu me ya mi re de abitale italo ya mi re de unu ki ane ye uvu ni keta lo si uvu mesun ewunu egbe imene wa mesin itale nene wa talo ya mi re de so gbe ne dadoge la wo gbe ni ala wo ebi mi fi meri ame no nene izele wewe na le do mi aro pa no be sa ni me yu la we gbo ya we fi mi na ru pe do post episode ru pa do ari lo ya tale me no ma hin wa gbogo ne gbo wa ye gbe o many times fi mi oyin ne keke na do mi egi do gele wa de wala everybody dey your day oh I no dey vex for anybody but I beg if you know say na bad vibe na you get abeg stay clear cause ekena na gogo meje ekena na wa gogo imeje ana mi me ere wa le leg adu ge mo tun le here o ge me anything we did ge me o ge me ba me tun like fi mi me maybe on me ni post tun me nu ata na ge me bi ugele me nu ata o ma onu ye me ni ya gi ene wa di boss ni no drop e can agbo ya na be do gwa le village people we gba do dey beg be do get do atelo gba we the page ni yo so lo ba loku ya ni gwa gba say clear gba we the page ni o ma afofo wa ta lo o ma akuiku gwa ta lo ngwa mo bo gwa lo na le nana mi ge skin gwa mere yo iwo